Hayırlı gün, hürmetli milletteşlerimiz. Bugün bizde konaklар. Olar Iraklaryny yakın etip bilgen milletteşlerimiz. Benim soyağımda Azerbaycan Tatarları uyuşmasının reis orunbasarı Emin Ramazanov. Hem indi on yağımdağı engemedeşlerim Antalya Tatarları uyuşmasının vekilleri, birisi Kozandağı vekili Ramil Habibullin, hem benim yanımda Oksana Nazarova. Hayırlı gün, hürmetli konaklar. Hayırlı gün. Sevmesiz. Engemeni en başlap Ramil Efendi sizin bilen başlap bitigeli Antalya Tatarlarının Kozandağı vekilisiz. Mine sizin vazifanı nичек dip anlarga bular? Benim vazifa nişi buldu bu köpten tuyguna Facebook aşağı bildik Tatar Antalyan grubu uyuşturdu Antalya şehirinde bizden Oksana Nazarova uyuşturdu grubunu. Ben bu vakta Türkiye'deydim. Gördüm de ben Facebook'tan dostlukka kirip beni kabul ettiler. Şundan güzel bara başladım kızık buldu ismi bir Tatar Antalya bir kızığa ismimi. Şundan sonra görem Sabantu ülkelerge jynalarım. Sabantu kaç dağında bir yere köngülü buldu bitini күзетебиz ничек бара бу ничек булар ахыры ничек битер көңүлле булармы шундан мен вакытта Казандаймын да алар Сабанту үткәрделәр бик матур иттеләр беренче тапкыр бер кем ярдәм итмә үзе үткәргәннән үзләренең кешеләре белән аннан соң инде очрашу була дип Казанда 12 августта дигән хәбәр булды Facebook'ta аңарчы бит без бер-беребезне күргән юк 12 августта җылды Казанда туган авылым дигән безнең бик матур бар үтендә комплексы үзәй шунда җыелдыкта татарча матур итеп самордан чәй эчеп анда бер 25 эшләп кеше җыелган идек Анталия ягыннан бар янда актив кешеләрне Казаннан бар безнең актив кешеләр шуннан сөйләшеп утырып танышып кемнең нәрсә белән шөгыльләнә кем нәрсә белән булышала бу безнең бу Татар Анталия группасында нәрсә эшләп булар кемнең специалист ничек кенә шуннан сөйләшеп киттек без планнар төзегәз генә шунда теге Иракта калды планнар түгел сөйләшә башладык IT паркка бардык аннары бардык язучылар очраштык şairler ben şuraştık Tatar radyosunda bulduk, Bulgar radyosunda buldu bizden Said Hayri diye Ankara radyosunda şitan bizim neyimiz var gruppada bizden Avaz radyosunda ondan sonra indi bizden ötkürlep bir konferansiya onda katnaştık indi Salvat Fatih'in bizden konsertine çağırıp konak ettik biz rahmetimiz bildirsiniz ki onlara şuraştık Kamal Teatrı'nın artisti Feniz Cihanşah bilen o kile bir artıkın 20 kişi hatta bizge bik konak etip siyap birinci Хатын кызның татар театрында беренче хатын кызның ролен ничек барып чыккан тарихтан сөйләде безгә бик күңелле булды менә шулар. Эшегез бара. Эшебез бара. Оксана, вот вы создали группу Татар Анталия. Вот это была ваша идея? Это моя была инициатива, да. Вы родом откуда? Я из Казани. Из Казани. Живете там? Да. Ну сколько татар в Анталии? На сегодняшний день по неофициальным данным по Анатолийскому региону насчитывается около 2000 татар. Например, какие большие мероприятия вы провели? Первое, которое мероприятие, это было первое в этом году, это в июле месяце, 13 число, был Сабантуй, это первый праздник. Далее, значит, мы провели Курбан-Байрам, тоже совместно, непосредственно организаторами выступили татары Анталии. Дальше, значит, главное духовенство города Анталии нас поддержало и мэрия района Кони-Алты города Анталии. Далее, значит, мы провели праздник, посвященный памяти Дни Мусы Джалиля. И буквально вчера, значит, был праздник Мильяратам Сыны Татарстан, то есть посвященный Дню Республики Татарстан. Вот эти два последних мероприятия непосредственно очень активное участие в организации этого мероприятия, хочу подчеркнуть, приняла участие Халида Ахметова. Это учитель, ветеран труда Российской Федерации, очень активный член, который очень помогает в работе нашей диаспоры, ведет программы, готовит сценарии и очень друг и соратник хороший для нас, для нашей подпоры, для нашей диаспоры. А кто у вас руководитель? У нас нет такого руководителя, потому что наша организация еще не зарегистрирована, все мы на равных правах. У нас есть сплоченность, у нас есть дружба. В вашей группе там сколько человек, например? У вас группа есть? И я тоже там в этой группе. Значит, непосредственно у нас группа разделена на две части. Первая – это организационная группа, есть активистов, рабочая группа, она на сегодняшний день состоит из 26 человек, это которые проживают в Анталии. То есть это активисты. То есть мы не считаем, помимо кто еще приходит на мероприятия. То есть все мероприятия, вот эта группа 26 человек всегда участвует в организации. Сама группа татар в Анталии в соцсети насчитывает в Фейсбуке на сегодняшний день 5000 человек. Это непосредственно те, кто в Анталии только проживает, либо в регионе. Это татары со всего мира, именно татары, хочу подчеркнуть. Вот, значит, они добавляются в группу каждый день по 20, по 30, по 50 человек.
Вот, каждый раз кто-то какие-то инициативы предлагает, какие-то предложения вносит. Мы, конечно, все это учитываем, для нас это большой плюс, так как наша диаспора еще молодая, только становится, и нам вот эти вот советы очень даже нужны и полезны для нас. Оксана, там местные татары есть? Нет, у нас диаспора молодая, то есть это состоит из 3 частей. Это непосредственно кто вступил в брак в Турции, кто вторая группа, кто приобрел недвижимость, живет в Турции, и третья, кто приехал работать, либо имеет свой бизнес в Анталии. А между собой разговаривают на каком языке? В основном разговаривают на татарском языке. Когда вот мы собираемся, в основном разговаривают на татарском. И поэтому сейчас мы, вот кто не разговаривает на татарском, решили с сентября месяца открыть курсы татарского языка для детей непосредственно и для взрослых. Вот, для того, чтобы подтянуть свой татарский язык. Потому что в основном 99% вообще все на татарском происходит. Удачи вам. Спасибо большое. Azerbaycan'da yaşayışı Tatar uyuşması mene birleştirip duruşu uyuşmanın reis orunbasarı. No Tatarlar köpmü Tatar mene sizin uyuşmada. Umumen Azerbaycan'da köpmü Tatar bizim millettaşlarımız. Büyük rahmet sizge, bizge söz verilgen için aslında alfabet praktikte Azerbaycan'da birinci söz biraz Türkiye'de anılsa bizden diaspora kökten yaşayan bizden de 30 binden köp Tatar var yaşayan. Siz özünüz bilesiniz mi? Tatar var anda 30. 40. yılda Tatarstan'dan hem Penza regionlarda Ulyanovsk'a gelgenler Tatar var. En birinci. Avar ise dövüş vakitinde bitirenler bulgan. Tatar var anda yaşıyor. Üst tradisiyalarında koruyor. Bizden anda Tatar meçhidi var. Zabitler Parkı'ndan %100 bulgan. Anda ise Tatar var her vakit hem Cuma gününde, Kurban Bayramı'nda uyuşturarlar, görüşürler. Bizden için o vakitinde, eski vakitinde bizim babay o vakti danıştı, süreçti o şultanında. Niçin bizden için avarda o vakti informasyon teknoloji bulmagan, niçin anda söyleşerken. Avardan sarıfanlar radyo bulgan. Tatar var kelgenler o meçhidinde, eskine niçin toyga çakıra, niçin anda şat haberde, meyit yuvarga, anda ise kimse Tatarstan'da kelgen, anınsı pasılkanın şibergeyiz. Şunda anda bir ştab bulgan, hem meçhid hem de ştab. Avar o vakitinde ise Nişkan'da Tatar isminde meçhid bulan. Anı meçhidin ismi Ejdar Bey. O vakitinde meçhid tüzelgen 1905. yılda. O vakit mecenat büyük Hacı Ejdar Bey. O istirgan. Ama bakın 30. 40. yılda siz özünüz bilesiniz Stalin vakitinde bütün regionlarda o Sovyet şehrinde anda meçhitler bağlıyor. Kapalı bu kapalı bulgan. Hem de Tatar var anda müracaat Niçikanda üde söyleşerler, üde namaz kılarlar, bayramlar üde uyuşturarlar. Anda ise müracaat edilirler bizden anda pravительство bulgan Vagirovka. Vagirova müracaat edilirler ki biz Tatar var bizim için en mühim Tatar var için dinimiz, ikinci dilimiz hem de tarihimiz birge yaşağı için bizge meclis gerek hem de namaz kılmak için meçhid gerek. O ette min с удовольствием, ama lakin anısı o Stalin'de müracaat edildi. Stalin'de o vakitte müracaat edildi Tatar var anda yaşıyor için anda niçik anavara yardım bular. O ette onun istişlikleri etti. Niçik Tatar var o vakitinde eski zamanında Yekaterina II var. Marjani meçhidinde uyuşturdu var. Ana rızalı buldu. Niçik bina vardan narazı bulgan. Eğer onların telisi varsa kesinler. Ama lakin o vakitinde meçhid yüzü kazarmı bulgan. Hem vayenli skvat. 42. 43. yılda. Soğuş vaktinde. Eğer o vakitinde de müracaat. Eğer avar bir vakitinde aranın içinde temizlesinler, min rıza bulam. O şunda alanı sözü Tatar aksak kavara söz işitirdi, jiberdi. Tatar var bütün gece irte bilen yukuvarga yuktur. İrte bilen birine samavara koygan, babaylar, bütün kişilerinde turisti var. Meçhidin hem üst tarafından hem içi tarafından hem o vakitinde eski Zengir meçhidinde ismi var. Kavubay meçhid. Hem indi hazırda Slaviyasından narodunda anda sözler var ki Tatar meçhidi. Şurada göre Azerbaycanlar Tatarvara o vakitinde her bir zürehmet söz ederler ki siz de bulmasa Tatar var. O meçhid kapalı var. Hem o vakti Azerbaycan en birinci meçhid açılgan. Tatarlardan. Tatarva tarafından. Bizden diaspora biz anda Sabantoyu uyuşturabız. Kazanına her il
büyük zor rahmet ederiz. Hem medeniyet bizge Tatarstan'ın nazarı hem de Ruslan Nurgaliyevich prezidentke bizge. Şuna göre her vakit jibere anda artistlara. Kimde bu masada defisit bulsa da Tatar var bütün regionlarda yaşıyorlar. Amerika'da, Finlandiya'da. Hem de bizim için en mühim neresi gerek. Bizim Tatar tavuşu. Elbette. Tatar jivisi. Hazır siz özünüz bilesiniz bir şunun problem var. Tatar dilini saklamak için. Biz niçin Tatar dilini saklamak için var? En birinci eğer biz İslam dininde Tatar diline anın tradisi var okusa. Eğer biz Tatar jivisini ana eşitse, biyusunu eşitse, o tradisyanın en mühim bir kodu bu. Evet. Biz anında ütremiz. Şuna göre biz o vakitte de eski zamanında ben bu yıl Bulgar şeyinde de buldum. Bir şatlandım. Şunda güzel her vakit. Bu yılda da avardan kürgenim küp kişiler geldi ama bakın anın tarihi niçin bulgan? Anın tarihi o vakitinde bizim eski babaylar Tatar var. Tatar İslam dininden resmi şekilde bir nükte koydu var. Evet. İslam var idi ama nükte koygan. Resmi bulgan. Bütün dünya çatırgan. Evet. Ama bakın avardan o nükte koydu var. Bize jiberdiler. Biz ise bizden en mühim сохранить до наших дней и передать молодому поколению. Yaşlara hani jibergerge. Çünkü avardan yaşlar bilmezse ki у татар насколько важно традиции, ислам и сохранение языка. Это не просто как культура обычный народ. Uyuşmağızda yaşlar var mı? Yaşlar yürüyor mu? Yaşlar yürü bizde benim üzüm hatınım üzü kazandan, üzü eski reglement eden bir söz. Her vakit bizim Tatar var kongreska gelgen forumuna Zakir Renat Zakirovich Renat abaya bir söz ki Renat abay bizge Tatar okutucu gerek. Nice gelen yardımcı bolsuz mu? Biz anlayın şöyle üy birer süpersi. Şunda buldu bir kısmet buldu. Ben kazan kızını aldım. Evet. Kazan kızını Kazan'a Baku'ya getiren vakitinde bir yav iterge buldum mu ki 3 ay. Anda ise Kazan Tatar dilinden dürüst. Şuna göre Mişar dili ezrek Kazan dilinden biraz okşar değil mi? Dürüst mi? Siz koş yaktan et yiyeniz koş yaktan sizden. Bizden Mamadış'tan. 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 Şuna göre o benim için abim 37. yılda gelgen Mamadış'tan Baku'ga. Ben her vakit Azerbaycan'da da bir öğretmen de ana pravительство o hürmetleri. Şuna göre avar bizi Tatar var karşı aldılar. Niçin de biz hazır Azerbaycan diasporada birge işlerimizi görüyoruz. Bunda Azerbaycan diasporası asambleyede oturan. Biz avardan bütün yana min gelgen vakitte benim en dostum Başır. O ana diasporada reisi işleyen birge bütün işte. Anda ise Musa Cali'nin heykelin turunda kül koygan. Andan Vedi filminde çekti. Kürsettik. Yaşadık üstüne. Etrafta görünen ki niçin Tatar var. Azerbaycan birge işlerinde görüyoruz. Mene bilasizmi Tatarlar şunga köp dünya bilip tarılgan. Qozon şunu jiyip turuşu tübek. Mene siz de Qozonga kelgensiz. Rahmat kelgeningizge. Rahmat kongresga kirgeningizge. Mene ilimteler kelешекten нык bulsun. Siz üzüngizde bulgan haberleringizni bizge jiberip turig'iz. Biz Allah'ın Allah berse kongresin saytında videolar jiberigiz, resmi haberler jiberigiz, o'tkazgan şaralarınız turunda biz alarni kongresning resmi saytında urnaştıramiz. Mümkün bulsa ben hazır bir söz de tam Rahmat. bizden için en mühim ben Tatar diasporada, Tatar uyuşma turunda söyleştim. Ama bakın bizden kolega var, ana unuttu var. Biz hazır bu üstünde, bu kongreste niçin bulduk? En mühim. Bizden Tatar Antalya var uyuşma vakilliğe Kazan'a kelgen vakitinde sosyal şebekelerden de yazılgan biz Kazan'a kelebiz. Bizden bilen kim yardımcı buğa, görüşmeye gerek, kimin vakiti varsa, kimin zamanın varsa gelip görüşerge. Biz görüştük anda ise en mühim eski zamanında Millennium Parkı'nda. Görüştük anda. Görüşüm vaktinde söyleştik kim kaya işli, kim kaya gittik. Ben en birinci ettim ki Tugan avama gerek. Niçin Tugan avama? Avardan istelikler küpsüne Antalya restorana gittik. Tugan avı bizden için en mühim bir avı. Tatarlarda avı bulmazsa biz Tatar yaşamaz. Evet. Şuna göre biz anda görüştük. Tatarskaya единство, Tatar birliği. Şunda bir nazvanya bulgan. Hazır biz bulgan, biz birlik Tatarskaya единство'nun vekilliği bulgan. Bütün kişi. Казань нас объединила, Казань. Da, Tatarskaya единство bulgan. Kazanskaya единство. Tatarların da birliği hazırda bütün o işlere görüştük. Meharip bütün işlerde ama vakit hazır Antalya'daki min Baku'ga kilem. Min ise Antalya'ya kilem.
Şunda uyuşma var. Biz bütün Tatarlar için bir numune bu var ki Tatarlar birgeli bulsa bütün kapılar sizin için açık bu var ve bütün işleri ileri boz. Biz birge bulsa biz buldurabız. Bugün bizde konakta Irak aralarını yakın etip kelgen milletteşlerimiz Ramil Habibullin, Emin Ramazanov hem Aksana Nazarova buldu. Hayırlı yol size isen soqoy tüzbitigiz. Emin Gülnar Şeyhi bugün sizden bilen sağolaşam.